King Ciudad ng San Fernando, meto nga public hearing, ing pwede mo na ning 9 sangguniang panlungsod, inyang May 25, King Heroes Hall, kaugnay ng panukalang ordinansa, kapag nasang i-regulate la ring ambulant at sidewalk vending. Kabilang king pamag talagang lugar para karing vending activities, karing pampublikong espasyo King Ciudad. Pwede mo na ning Councilor Mark Joseph Carion, Chairperson ng Committee on Market and Slaughterhouse and Economic Enterprises, ating author ng panukala ing hearing kayabe din Councilors Jay Cuyugan at Elmer Benco. Tinagon king aktibidad reng ambulant vendors, market stakeholders at reng tubod. Iba't ka reng miyayaliw ang opisina ng syudad bang mamiyak reng opinion, concerns at rekomendasyon. Kapag nasaning ordinansa na magpatupad permit at registration system, magtalagang vending areas at maglatag guidelines bang apanatiling kaligtasan, kalinisan at kaayusan kay dalan at kareng pampublikong lugar. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Totoo, King Balen, Susuyo.